Ke o tātou talo. Ia malie upolo ngutu ma mafaufaunga o matou loto I lau whaafufonga, lo matou atua, o lo matou papa malena te tongi ola ina I matou. Amene. O se matua e teitei nai tātou. Mai se vaenga o le whai upo e se fulu maltasi. O le tusin tātou whaitauina o le tusi momoa Paulo e a Timoteo I lon tā upo e ono. A se vaenga o le whai upo e se fulu maltasi. A ia e tau sisi atu I le ame o tonu, ma le ame o atua, ma le whātua tua, ma le alofa, ma le ono sai, ma le anga malu. Ia e tau le tau ale lei I la le whātua tua, tango atu ia I le ola whāwawau. A ia e tau sisi atu I le ame o tonu, ma le ame o atua, ma le whātua tua, ma le alofa, ma le ono sai, ma le anga malu. Ia e tau le tau ale lei I la le whātua tua, tango atu ia I le ola whāwawau. Mai aso atoa leana te atu nei. Ma le vai aso le nei o tātou savalia. O lo aunga ai tusi whaitau, mai le tusi whaitau aso a le kalesia. I tusi e lua Paulo sātu sia, I lona atali whaleanganga o Timoteo. Mana mata mai lava I le asonga fua whaasolo mai o le aso, le o whamai ai le tusi mua mua. A o le vai aso lea o le aso mai tae au. Ia mata ai le tusi lona lua. Mo e lai fia whalongolongo e le ngaso longo le tusi lona lua. Ia ala po mai le tae au. Ia mati lau le tio le siu fonga lau mua. O leo te whai lotu ai le tae au mai le sunga fua e o atu I le aso whalaino. Ia ma le vai aso atol na o le anga ia I le whaonga aino le tusi lona lua. A launga I le tae au nei o le atau mawhai ai e ao mai. Ia le tusi mua mua. Mani ona mata uku tā ua o lo iai. Mo tātou I nei tae au. A ia e tau sisi atu I le ame tonu ma le ame o tua. Ma le whātua tua, ma le alofa. Ma le ona sai, ma le anga malu. Ia e tau le tau alelei, I la le whātua tua, tango atuia I le ola whāwawau. O Timoteo lea e tusi ai a Paulo, ne ave ai ana tusi e lua, lea e whamauina le tusi paia o le tusi mua mua, ma le tusi lona lua. Timoteo lea o se talavou. Sa au ai le a matanga o le ngaluenga wha missionaria. Paulo ma fisoa soani le ngaluenga tāla. Ma le ngaluenga wha missionaria Paulo sa whai malanga ai. Ma moli le tala le lei o le toe tuo Yesu Keriso. Sa mawhanwhana le fiso ta inga lea I le vao Paulo ma Timoteo. Ma e fo le wha me tentonunga e wha pea o Timoteo sa fiso soani tele ia Paulo I le tusi ino ana tusi sa ave I e kalesia. E fo ringa mai o se tangata tala vou sa wha tua ina tele le apostolo nu ese. Ma o lea na ia wha lupe ina il tangata leo Timoteo lona atali whale ngango. Lona atali whale ngango. O le tinao Timoteo e wha pea o le tangata e peru. Sta mai tai e peru. Ia o lona tama o se ali
e leni. Ia maolea lai whanau mai ai Timoteo, ma ua vea o tangata Kerisiano, ma ua muli a Paulo. Ia mai uai ina vala wina e Paulo, e vea mawhaife au i le kalesia i Efeso. Maolea lana alai o na nofo ia Timoteo i tonu le kalesia i Efeso, ma ave ai e Paulo ana tusi e lua ia Timoteo, aonga lua i Efeso. Ave ai ana popo inga i lona atali fale ngango. Ma o ta tala ale tusi lea mua Paulo i le whaupunga Paulo e whapei ona o ai oi atu i ate oe i lo walu atu i Makedonia. E te nofo i Efeso i e whapeo na e whaia. Ina ia e vavao atu ai nisi. Aua foine i lato wao i mata upu ese. Aua nei manatu i lato i tala o le vavau, ma tala i ngafa e leai ni ona ngā taanga. O mei e tupu ai whinaunga. Ai leo lea o onga mai lea tua o loo i le whatua tua. Ma fuanga le nā lai o ngā lue i a Efeso o i a Timoteo tono Efeso. Ona o whawhita uli o leo te tupu mai tono leo lotu ma le kalesia i Efeso. Ona o tangata ua nā te uwhaia ni a onga se. Ia maua nunumi ai le tala le lei sa wa wina i tangata Efeso ma o lea lana ala ai ona. Vala wina e Paulo ma tō fia i a Timoteo e nofo i tono Efeso. E fōringa mai le whawhita uli lea o le ese senga o awa onga. Ma le white nai o awa onga. O se whawhita uli onga lea i le amatanga mai o le tala le lei. Ma le amatanga o le tuputupu mai o le tala i a Yesu Keriso toi tu. O wae whai o le tauma whai atu. O le whiau o le tala le lei e pe o na awa oina e Paulo. Inu ese. Ia whapea foi ma so o Yesu. A o lo tutupu ai foi isi a onga ese. Ma o le whawhita uli au pito te lelea. Sa whea ngai ma le apostolo nu ese. Ono mawhauwhaunga ma taltonunga whaltapo inga. Ma mawhauwhaunga o tangata i mea whalea nganga. Na mafua ai o na tupu mei o whitena inga. Ia maolea lao se ngā luenga tele lea na manatu Paulo. O le atu i lona atari whale nganga o Timoteo i le kalesia lea i Efeso. Ma le mafua anga lea na ala i ona nofo ia Timoteo i tono o Efeso. Ono le ngā luenga lea se i tau fo whawhita augi. Mai lua la tusi le sa tusi e Paulo e le lona tali le whale nganga o Timoteo ma tusi mua la le wha uma i le tatou whaitaunga e le so ia mau mai eini a onga mo tatou. Tolo ni vaenga tā ua o te fia wha soa ina mai le tusi atoa lea a Paulo lona tusi mua lea i a Timoteo. Mai tolu ni a o onga tā ua lava. E mawhai o na au ngā mo tātou. Mua. O whautuanga Paulo i a Timoteo i a mionga whataitai. E ta tau o nā tangia mai a te ia o le tangata o le atua. Ma o leo lo tā ua le whaiupu le sfumatasi. A o oe le tangata o le atuai. Ia e sola ese ia mea. O ia mea o lo whatatau ia mionga o lo a mio ai tangata o le kalesia i Efeso. Lea lai whapea atu le whamtalanga le apostolo. A o oe le tangata o le tuai. Ia e sola ese ia mea. Ia e sola ese mai a mionga o lo a mio ai tangata o le kalesia i Efeso. A ia e tau sisi atu i le amio tonu. Ma le ami o atua, ma le whātua tua, ma le alofa, ma le onosai, ma le angamalu.
Ia e tau le taua le lei la le whatua tua. Tango atu ia I le ola. Whaavavau. Pau tuanga lea Paulo leo wa ave a Timoteo. Ino wa umon whamitala umalawa e Paulo whawhita auri o lea. Sa tau mawhai ai. E whai loa I a Timoteo. Na whai ulo leo mta upu lea mulimuli mta upu e ono. Lea lai ai ne whau tuanga lea. A Paulo ino nā tali whale nganga. A oil tangata o le tuai. Ia e sola ese ia mea. A ia e tau sisi atu I le ame o tonu, ma le ame o tua, ma le whatua tua, ma le alofa, ma le ona sai, ma le anga malu. Ia e tau le taua le lei I la le whatua tua. Fōlinga mai, po whea lava le mea whetoso a ina ai o langa o tangata o le au lotu I Efeso. O le whau tuanga lava a Paulo I lona atali I whale angang. Aua nei whetoso a ina ai ma oe. Aua nei ta ai atu ai ma oe I ami o ngā tangata. Aia mauti noa e oe le mafua anga na ala ai o na vala a wina oe. E a vea mataitai o le kalesia I Efeso. E ono ia winga po a mionga o lo tā ua e Paulo I le vaenga o le whai upu le sumaltasi le ua a vea matua. Mai mawhai o le tū whaatasi tai lua ia a mionga nei mai a mionga ia e ono e mawhai o na whaatatia le lei ai le mea tonu lava o lo nau ia Paulo. E na ia tai ai e Timoteo le kalesia I Efeso. Ngomua o le ami o tonu ma le ami o tua. Le ami o tonu ma le ami o tua. O le ami o tonu ma le ami o tua. E leo se ami o ngai a fua mai ona o se tangata. Ma ona mafaufau. E le mafua mai foi ona o se poto ma se tamai o se tangata e ala ai ona I loa le mea tau o le ami o tonu. Justice. Ma le mea tau o le ami o tua. E le ona o se poto ma se tamai o se tangata. Ai ono le fesota inga ma le malama lama le leo le tangata I le atua ma lolo finangalo. E mawhai ai ona whaatino ina le tangata le mea tau le ami o tonu. Ma le mea tau le ami o tua. E leo ono se ami o tonu o se tangata. Ai ono le ami o tonu e tusa ma le finangalo le tua. Te le tangata e. Tātou te whaia I a whametalanga o le mele o a whinanga o aile tua mō ia na te whaia. E o lawa I tangata whai te au e whapena le whainga o lātou whametalanga o a whetalai maile tua I a te au. Tele o tai o e kalesia te tele I tono o tunu o lātou lawa lea claim. E manatu o le ua whetalai maile tua ia I lātou. E au ina fua e le whatinonga ma le whametalanga o loa. Na I loa leo le te leo le se sengo. Mai ese ale mea o lo whai. Ese foi le mea o lo whametala. Ese le mea o lo launga. Ese le mea la soi fuai. Ma o le winga leo le whametalanga Paulo I lona atali whale nganga. Ia e maua le ami o tonu. Ma le ami o tua. Te taina ia le tangata ami o tonu ma le tangata ami o tua. Mafua mai ona o lana fisota inga mawhana ma le tua. E le mafua mai ona tangata e tele ni ona whailonga ma tele ona poto ma lona atamai. Pe telefoni ni ona tamau a inga ma. Ai o le tangata e na te I loa le lei le tua.
E malama le lei I le fina ngalo le atua te ina ai ana fai ngā whirwhilinga. O le alawa le toi ngā whirwhilinga e whai, po whirwhilinga e whai tono le ainga, po whirwhilinga e whai tono le malo, po whirwhilinga e whai tono le kalesia. E ala ona maua le me tau o le justice. Ona ua tātou malama I le atua ame o tonu. Oi, nai ma whai ai ona whaatino le tanga. Le alaua whautua atu Paulo ino nā tali whale nganga o Timoteo. Ia e maua le ame o tonu. Ma le ame o tua. Ina e mawhai ai o nā tangia mai lau teita inga. O loo iai le atua I le mea o loo a ngā iai le teita inga o le kalesia. Lona lua, o le whātua tua ma le alofa. Whātua tua ma le alofa. Mea e lua e le wha mawai ina e Paulo mea e lua e le ese le whātua tua, ese le alofa. Taime uma e tāua e Paulo mea e lua e tele ina tau whātasi. E o whātasi mea e lua. Le mawhai o na moni le tangata whātua tua, pe a whaia e le alofa. E le whialo whani mea e lua o le tangata whātua tua, ai le alofa. E le moni la. A whai o le tangata I ai le whātua tua, tau ona I ai ma le alofa. A whai e whātua tua le tangata I le atua o le atua alofa, lona winga la, tau foi la ona I a whātino ina le mea tau o le alofa. A whai e whātua tua le tangata I le atua whamangalo, o lona winga foi la, e te tau o nā tangia le whamangalo I mea na te whaia. Me ma whai o na wha ese sea mea I lua. E na watusi Paulo I le kalesia I Korinito, o na wha pea leo le wha upunga Paulo I le matau pa tolu, o le tau o le pese o le alofa. A pea I upo Paulo ale nei. E tu mau le whatua tua ma le whamoe moe ma le alofa. O nā mea tolu. A o le sili o nā mea o le alofa. E a fi vatasi e Paulo mea ia e le mawhai ona. Le mawhai ona wha mawai ina. A fi vatasi mea ia. O le tangata I ero whatua tua. E iei wholo nā alofa. O le tangata foi e iei le alofa. E ala o nā alofa o no luna whatua tua I le atua alofa ma le atua anga le lei. Le mwhai ona wha ese sea mea ia. O wā o le whatua tua I le atua. E loa I le tangata winga tutu mau o le atua e. Ma whai e ona I whatino inga. Le lawa ai atu Paulo ino nā tali whale anganga. Timoteo mea ia e te tau. O nā tangia mai lau teita inga o le kalesia I Efeso. Ma ia mauti noa o lo e ola ai. Mea lon tolu o le ono sai ma le anga malu. So e staitai le leia. E te tau o nā tangia ai mea ia. O le ono sai ma le anga malu. E lei loa staitai le lei. Ono sona toa ma sona malos. Sona paua o lo iai. E lei loa aia. E se taitai le lei. Me lena fai maele upo le poto e. Sile le tangata na te pū lero na loto na ilo le toa na te a e le olo. Ma po le alavalo malos. Na fo le tele o mea e tua iai a lau upu. Ona o le malosi. Ma le tamao a ingo o lo ia te oi. E le ma fai o na I loa ai. A mea o o staitai le lei. Ai loa lava taitai le lei. Te a whai ua whea ngai ma whainga tā leo langa wha taitai. Ma manao mi ai, lona wha tino ina o le ono sai ma le anga malu. Wha foe ai, sosi tu ai ngā wha whita udi. Enen whai mai ele upo le poto. Sili le tangata na te pū lea lona loto. A wā le loto e sau ai, ia le ono sai ma le anga malu.
fai Yesu ana whaamuia i lana launga foi lea i lungo le maunga i le mātai o lima whapea leo whaamuia e lua Yesu amuia e anga malu wai fai mo lātou tofi le no amuia e whaatupu ina le file mu e ala ona e loa whaatupu le file mu ona o lai ai lo ono sai amuia e whaatupu ina le file mu wai ta ua i lātou o atali i o le atua e lei so na lafo ina e Paulo ia whaupunga ia i lona atali whaleanganga o Timoteo ia e maua le o sai ma leanga malu aisha leanga mea ia na o mai e Yesu tai ai lana whiau ma lana ngāluenga o winga whatai ia leana nau Paulo e ta pena ina ailo na atali whaleanganga e tai ia le ngāluenga a ni winga le lei foi lea mo tātou po le alama le toi ngā taitainga o lo e taitai ai, pe taitai lo ainga, taitai lo whanau, taitai se whalaputonga, taitai se whainga malo. Mea ia, ka tau lava ona maua e se taitai. Nea mea tonu, ma lea mea tua. O le whatu o tua, ma lea lofa. O le ono sai, ma lea ngamalu. Lo manino foi le tusi atu a Paulo e a Timoteo. Timoteo ele se tafaonga lau mena e whaina. E leo se tafaonga le mena alai o le tu oi tonu o le kalesia i Efeso. O lo whapel whaupunga Paulo. Ia e tau le tau ale lei i la le fatu o tua. Ia e tau le tau ale lei. E le se tafaonga o le taua. Mo lo fai loai, po ai lava le tangata ua bala wina i le atua i so se tofi i lana whiau ma lana ngaluenga. O i tātou o fita tau mo ke riso i lana whiau ma lana ngaluenga. O i tātou o so o Yesu ke riso. Tātou te sāma bali foi e tusa ma le ala na uma o na whatatia Yesu ke riso mo i tātou. Pea ngai pea ma whawhita auri. Pea ngai pea i tātou ma le wala a wina o le ono sai ma le anga malua. Pea ngai pea i tātou ma le malosi o le filie. A whai na ai le soi fua ma le ola whatu o tua o le tangata. Tusilona lua Paulo lo ta uai e Paulo le whao punga le ino nā tari whaleanganga. O tau le tau le lei. O iu ia tau le tau sinionga. O ta ofi i le whatu o tua o le nei o te wina mo au le pale o le Hamiltonu. E foi na mai a tau i le lavaso i le li le wha masino Hamiltonu. E leo se vanga e le bala wino i tātou mo le whiau ma ngā luenga le atua. O le ala wale tofinga po le whiau au ki a kono tangata e kalesia e leo se tāwhaong ma se vang. O i tātou tangata ua bala wina e tātou te tau mo le malo o Yesu Keriso. Mele upo Paulo i luna tari whaleanganga o Timoteo. Awa ne ino se tasi i loutau le lea. Wai bala wina ia Timoteo o nā se tau le lea. Awa ne ino se tasi i loutau le lea. Aia whai oe ma whaoa o ie o whatu tua i le upu ma le amio, ma le alofa, ma le loto, ma le whatu tua, ma le amio mama. Mea ia e atangia ai a le fōringa o le atua i le tangata ngalue ma le tangata ua tōwhia. E whai mau au nā le atua po le alawa le tōwhinga e wala wina ai. O se ngā luenga whale kale sia po se ngā luenga whale malo.
Whai tātou te tali tonu ma whatua tua o I tātou o te ngata o wala wina I le tua. Mea ia e mō mia e whai e ngā ruenga whatei tai. Te tau o na o ese mea ia o lo wala wina ma le whati nonga o tiu te tusa ma lo wala wina. Tau au na o whatasi mea ia. O ngalo na lua lo maua mai le tusi la Paulo I a Timoteo o a miunga tangata o le kalesia. Le a se senga le au rotu le I Efeso ma tātou fo I au rotu o tangata o la fo. La e sa tusi ai a Paulo I lo na tali fale nganga e whatonu tonu o ilan teita inga. A o tangata o le au rotu tātou wa tai lua vai tai lua lima. Tai tasi u. E fo la tau whawhitau le whiangai ma la tau. Pea tātou. A o ai na vevesi. Tātou te vevesi a pena foi le urotu ma le kalesia lea. A el whasino ala o lan whatatia e Paulo. Ia Timoteo e whasino ala ai le kalesia lea. Ma olo a matalava. I le wheau lea a Paulo. Ia Timoteo mō le kalesia I Efeso. O le nei, e mua I mea oma, o te apapa I atu, ia whaia o lenga, ma tatalo, ma whaatonga, ma whawhetai, mō tangata uma. O le wheau leo a whai atu Paulo ia Timoteo, o le ola tatalo o le kalesia. O le mea mua leo. O le ola tāpuai o le kalesia, o le mea mua lea. O le ola sotai o le kalesia ma le atua, o le mea mua lea. O lo manino le lei, le popo inga lea Paulo e a Timoteo. Ma o le wala au fo na mo tātou, o le mea pita tāua. O le whea ngai o le tangata ma le atua. E teimi tātou te aunga tatai e oi lotu. Tātou o ngata tai foi tātou te whaia tātou te awai tāpo inga. Ma mastanga te talo e peo na ele o leo I solu. Te leo tātou e. Ao ai na whaingo fia o na te ena le mawhau I le mea. Te tau o na whai o na nofo a lea pe o le pole le mawhau. A lea o tusi atu Paulo I a Timoteo mo whai atu. O le nei, e mua I mea uma o te apa pai atu. Ia whaia o lenga ma te talo, ma whaatonga, ma whawhetai mo tangata uma. Le ora te talo le. Mai Paulo, te talo mo tangata mātutua. Te talo mo tina o le aindia la tau tane. Te talo mo le lu ma le kalesia. Mea ia te tau o na ame pea I luma o le atua. E le te tau o na au te tā, te ngata o le kalesia. Whai tā le sanga maolenga, ma whaatonga I luma o le atua. Nea nganga o Paulo. Ina ia mausali I le kalesia. Pau leo le awala e mawhai ai o na tupu le kalesia. O le maa futa o te ngata whātua tua. Ilo lato o tua. Le isi mea mwhai o na ola ai. Ia le tala le leia le atua. E le ola o no stato poto. E le ona foi o no stato mauoa e whai ai le tino le kalesia. E ola. Ona le ola te talo te ngata o le kalesia. Au ale o le mea o ro manino I tu tonu. Le amatanga mai o le ngā luenga whale kalesia. O le ola te talo te ngata. O le ola whaatonga o te ngata I le atua. O le ola whamoe o te ngata. Tau se o lātou ainga. Tau se o lātou whanau. Ma alu ai le wheau ma le ngā ruenga le atua. O le whamoe le mana o le atua. E leo le whamoe statou malosi. Ma statou ngawhatia. Lea nganga leo le apostolo. Leo whaatonu I nailo nā tiri whale nganga. Timoteo. Mea mo mua lea e apopa I tuai.
O le ola fale nganga. Le ola tapua. O le ola fatua tua tangata o le kalesia i le tua o ina. E mawai manuia. Mawai manuia o tangata, mawai manuia o tatou whanau. Whalo loa i se au ngā luenga le tua mo le anga i luma. O le toia o onga. E tā ua le oa ma le tamau a inga. E sili e le tamau a inga i le ola whale nganga. Tā ua le oa ma le tamau a inga. E oa foi tātou e sa iri le poto ma le tamai na i le ngā luenga. Maua tupe mwhai ai o na tua iai a inga tua iai a whanau. Tā ua. Tā ua le oa ma le tamau a inga e maua. Ai ere me sili o lo manatu Paulo e te tau ona a ngai ai a whamomoa tangata le kalesia. Mai Paulo e a Timoteo, ia e matua whai atu, ia e mauoa i le nei o langa. Au ana i wha mawaru nunga i lātou, au a foi le wha moe moe le oa wha le tu mau. Ao le atua soifua, o lo fo ai tele mai mea umalawa e fia ai. Ia lātou wanga le lei atu i e ta mau a inga i ngā luenga le lei. E rau whalea o ngā ina e Paulo ia le oa ma le tamau ainga. Ma le ola sa ili o tangata ina ia lātou maua le oa ma le tamau ainga. E rau whalea o ngā ina e Paulo. Ai aua ni a vele oa ma le tamau ainga mātua. Ia i tātou o tangata sa ili ma tangata whātua tua i le tua. Tā ua au ngā. A tia ai a inga, a tia ai whanau. Ai wane ia vea mātua. Mai Paulo. Ao lea mio tua ma le loto malie. O leo loa tele lava lea. Ao lea mio tua ma le loto malie. O leo loa tele lava lea. A wata tau te lei au maia lava se mea tasi le lorolangi. Ua mauti noa foi, tātou te le mawhai o na ave ese ai o se mea. A whai ua maua i tātou mea a ai ai, ma mea o ofu ai i a ngata ai o tātou manao. Very straightforward message. Ia tātou loa malili. Ia tātou loa foi le nganga whawhitai le tua o no mea o na fōi mai mo i tātou. Ia tātou loa foi whaangata leni ma poto mata mai o foi na mai e le tua. Sa ili ai mea le lei mo tātou ma isi tangata. Ai leo le veo le oa ma le tamau a inga e whaalia le vale ai tangata. Me tāua. Ia tātou i loa na whao ngā mea a lofa o fōi mai e le tua mo i tātou mo le leila o tele o nisi tangata. Tamau a inga mai le tua e leo ni e tua au auna. Wha tino ai, mea tātou te manu nao ai. Ai le ta tau ona mua, le sa i lingo le oa ma le tamau ai. Ai ngā lala ai le loto ma le nganga le tangata. Mai le apapoi ngā Paulo i a Timoteo, tango atu ia i le ola whawavau. Na vala a wina ai, fo i oi. Tango tu ia i le ola whawavau. Mea mauti noa, e le ma mau le ola whawavau ma tātou. E tangata e manatu o le ola whawavau o se mea laitala atu o le oti. Ai lea, a le wha mai Paulo e ati mo teo tango atu. It's now within your reach.
E leo se mea ma mau, ma oe, o lo ma whai o na au iai, o lima. Aisia, o umon tu a au mai. O umon tu a au mai e le tua. Le ola whawa bau, mo tātou. E leo se mea to e alu tangata e to e tau sai. O le mea leo ai nei. Wa umon fo ai mai e le tua. O le tamawa ainga leo le tua. O umon e foi na mai mo tātou. Te mai o ane wau whapea lava. O nā lofa mai o le tua i le lololangi wai au mai ai rona atali e tō tas. Ina ia le whano se tasi. Whātua tua i a te ia. E maua ia le ola whawawau. Le toi tau sai dia la le ola e whawawau. A wawa uma le tua au mai e le tua mo tātou. A tātou whātua tua i le tua. O lea wā lofa mai le lofa tū noa mo oe mau o le tangata angasala. Hoi nāla. Tātou te mau a inga ai. Tātou te le te mau a inga i ni tupe. Tātou te mau a inga. O no le te mau a inga o le tua u whaamativa ina ai. Rona lavalo pele. Ina ia tātou mau oi le ola whawawau. Teo tātou tāle. Mātou whalongo longo lava male manino i lo whetalai mai. A wā o loa lofa ma lo wanga le lei wa e le tu lafo ina ai tangata. Wa au mai e whasa kua mai au mea lofa o le tino. A wa sili ai lo whasa fua ina mai o au mea lofa whale nganga mo i mātou. E nei o mātou mā ngalo mai a mātou ang sala. Mai a le whano mātou wola. A wai ta pena ina le ola whawa vau mo i mātou. Ia e whalo loto ina i o mātou loto. Ma mātou oli ai mea lofa wai saunia. O no lo lava swafa Yesu. Amen.